Fatalo fatuli nei foi a sofau. Malo le sulfua. Ya lo mai ole tautua la Samoa Entertainment TV mai Samoa. Malo lava faftai tapo mai. Fai talo mai. Ya eu si mai al fafonga. Mai le se fulu tasi tangi sa faulu. Pasanga isui tau wao le palota. Toe iwa o lo toi. Ina ua whaui i tule tangi se manu nu usua. Pasanga ia matamua vasa tipulu fana. Mfapena fo ave i tule tangi le tinganga mta fai fasanga ia pipi te vita ta riu. Peta ia wha tangi le fonga ina le whamsinonga le salulo le vai sonei. Tolu se fulo Julai. E awhia le tangi la uli le Wate Schmidt versus Faulu Sau Rosa Stowers. Ale vena ale versus Pepe Christian Fruen. Paloa Stowers fasanga ya le pule limoni ayafi. Le tinu uwen so yalo fasanga ya mwa au fa lei Mary ta eu. So ma yai le vai so folia songa fua. Le tangi tuala Yosefo Bonifacio fasala ya la wano muli vai. Ole aso lua so ai aso limo au kuso. Tuala Yosefo fasanga ya va awa o lo fipo. Le so foreile aso valu au kuso. Ole vai aso fo lava le tinu uwen so o yalo fasanga ya lungia Elon Pethem. Aso se fulu lua au kuso. Ole tangi ya malasi tafito sele fasanga ya tanga loa tupou afa. Watali atulvang fa upfai ele SUP le Samoa Uniting Party po le Samoa Poto ile HRPP. E ala ilana por kalame fa tala noi lungo le talo fa mo ile so lua valu Julai. Le ana sau noi lo na sui le sunga maulolo ta vita. E fa ale longo ma lia la fonga le HRPP. Fa tusa il ta penanga le SUP. O le whanauloa le whai e le HRPP. O lo fai e la tau le mea leo le tau le universal approach. Tu sa umata ngata uma le la tau fai ka le fai ai nei. Le mea rea maari ai le matau watu. O le la tau e fo i ale HRPP mea sa la tau fai e mua moa. O le au uma mai au ta mao a hinga o le atunu i o la tau lima. O na wha soa mai la i ai la tau le malo tu to tonu. I ale ta mao a hinga o le atunu. Le lau wha mai la tau a matau tūlai mai. E ave le mea leo le kola, o le pelenga, o le supa, tangata uma manai o le la tau foi nā sila iai. I se isi tu, o nā ua toi centralize mai ume la tau le tabau ai. Whasoa mai le la tau. E matua o le se senga te lea le nā mua le matau iai. E talitonu le Samoa Uniting Party. O se manuia o Samoa, o le whamatu atu, o se vai ngā tupe i tua i le tunu. Fai ngā nu e whasoa e lātou. E sili atu ono lātou i loa mea o mana o mia na i lo le malo tu tonu. Tali tonu fo i le sap o le manuia o Samoa o i eile ngā lulu e whaatasi o le malo tu tonu ma fai ngā nu. Pe tae mai ta wina, o le ploketi miliona ta lale tu malo lea na whaavai mai e le vang wha upu fai ale fas po le whaatua tua i le tua Samoa ua tasi ina ua tūla i mai o lo o i eile ngā lulu e whaatasi o le malo tu tonu mai tu malo Malato fola mai e whaawau lava pe ato e manu malo mai le paloto le masi na fau. Ua taliu manuia mai ai tu mua nei ta amil sangal vang whaupwhai a le fas po le whaatu le tua Samoa utasi ile umane ayo le lua vai aso o mafuta i pule ono ma le fale salafai a wata penanga mo le palo te tele a Samoa ile masi na fau. Ai le uma le fia whaafta ia tili lon tai fono. Le sunga la ule mali topla tai vau le Wate Schmidt le pa ia o i tu malo uma i savai malana no fua pule. Mātou te whalawi nai le ngang whaaftai tele salafai ono le tātou maftanga sa tātou palewhenga iai i le lua vai aso taluai. Le pa ia o le tātou motu tele a wao na tūlanga ma malu ma pa ia masani e malu ai salafai mo na upu ia mona tulanga masani wale pa ia o ainga ma tapa au tai nane whale upolu o tofinga le pule ono i salafai ia le pa ia ua sa fotu la fai ia malona foi tupua pa ia foi ua sa le aula malona foi malai pa ia ua finao malona foi malai pa ia matia i tu au malea foi tu o no fa pule ya le mamalu maurunga i to far vai malai ya siatan fal toy i tainane vai loi palau o pa ia i o tato no fo pule ia ainga ma tapa au ainane le polo to finga
Ai whaamuri male aisa mātou tala i pa ia mawalunga whata whaitau langa uma. Ai mai se whawhenga inga tau langi i sa tātou ni tino whatasi. Ea lai sau ni ngā lotu i sa pati. Ea mai se whelo inga sa tātou whenga iai. A o lo loma atu le whelo inga le vaenga whatua tua i le tua sa mawatasi ma tātou pesila wha inga whali tu malo. Pei tai fuafuanga lea mo le nei vai aso le taamutusanga I tūmua nei le multi-purpose gym e tona I mātou. Peo na sau no wha I loa tai whono. Whale ata tasi, whale ata rua, whale ata tolu. I le teimi a mana vai ngā luenga I le tū lai afar wha le fiafi. Si I wha solo I lava pole afar varu le po, whatua uma tātou whiro inga. O le nei whanau nau ta inga, o le mātou teri tunu me tau lava, o na lava le teimi e o tangata I ngā luenga. Ia ua mo o le teimi le fiafi. E mana vatu na tātou whiro. I lea, o lea laua mo wale tasi, o lea tu whaatasi uma le whiro inga sa whale ata tasi, whale ata lua, ma le whale ata tolu. I lea solua. I le itu la wha, anga I le lima le fiafi wha solo toi lava. Ina ia mawale wanoa mo e umo whainga luena. Ai tātou tu whaatasi umai, I tu maloni tolu. O le wha moe moe. Ina ia maua wanoa tangata uma. Mo le whaasara lawina, ma le taranoina, o le tātou ana vatau. Ia mesi fo I tātou whainga o le ora lo mai, tātou whainga whiwhiringa. O le umane ai o le taamutusanga I tūmua nei o na masi ia tulea. Mo le ase tasi e alo ia ma whaatau o le tāpo inga. Ai o le lango sua tō tino o le ainga o le whaatutua le tua Samoa o tasi le motui sa sae ia Amerika Samoa. E nisi o tala, o le solea ua whaawawai o na whana whale a onga I upolu nei. O se ngā luenga o lo tāpena ina le mta ngā luenga wa onga, ma whaalau loa I se fulu lima I teams, lea ua vai mo leo o atu I whale a onga I whaatino ngā luenga, o le whaatama I o na moeala I le whana o le vaila au, I no whanga o la lafi, ma whaapuna whanawai. O le ti me tasi e o atu lava le se fulu a onga lātou te kawaina pe whanaina foi I le aso, ma le wha moe mo le asonga fualawa I le soa sili le silawa onga o le awha sopolia e vaenga nei e sifulu lima o ta ape atu mo le ngā luenga ina ia wha aititi ai na mo e whiawe ia siama o le tenki fiva. Pei tai o pito nu o le tu malo o whaleata la lata I le lapisi tafa ingata o lo moli mawina o le isi le nāno fuanga telefo I whanau o tau fia le whale mai mai a fianga le wha mai. Ma tau sanga ina ele fia o ato le whana I maota ma ta wha maota o ainga ele umane ai o ngā ruenga I whale a onga. Peta ai, o le so foi o tuai ngā ruenga ia onga I ti avea ma whaasolo tuai lava I sa atitoa, vailoa, whaasolo tuai ia whanga le pā, ma whaasolo neai I loto whanga ma tatufu o atu I sa poe. O le solua tai au, whaasolo tuai ia ngā ruenga whananamu ia onga mamau atu e peo whale se la le whanga, sa Leilua primary I le nene primary, sa lamumu, whaasolo atu I nusuatia, sa talo, whaasolo tuai ia onga o atu lava I salani, vai ye e whaasolo tuai sia onga se io si umu, mwhaasopolia I loa, a onga I upolu nei le soa tai au. O le susunga Andrew whaafeu o Palisi, le ena manu malo le whaingol vai aso te nei le whailonga tupe lua se lautala. O le whailonga leo le se I whaalvai aso le Radio Polynesia, o suafo I lātou e download ina le Radio Polynesia app, e whaalongolongo ai I le jo, whaalongolongo ai telefoni, I so se mea lawa te whealua iai. Ia o le umitanu whaunga ina ua toru ni mai asu. Na o lo ina le api whasalaunga lungo whalau I lo lungo le ala leo tala whawhamu. Ma whalongolongo lungo le telefoni whewai. Le tala whawhamu. Anga kampai e lo e download ma whataitai. Pei taina manu malo, Andrew whaafeu I lona whaunga ina o le app lea le Radio Polynesia. O nei le ngata ina te sila fiai mea o lo tupu ai o musika mapese. Ai sili ai lona mita le whaunga ina e le Radio Polynesia talo fa FM o le ngana Samoa. Ta ua le mana o tatou tangata mesea ia ta mama tina matua e mese foi o whanau isti le ta ua tatou ngana e mese o leo whaunga ina tatou ngana e fsota I eima I lungo o ne iala leo. Pio le ta ua nga ia o ne I mo atu tatou ngana mai mana pele ngatai ngata tutua ai mese voi whanau ti o lo tupu ai. O ta uele tua market le Radio Polynesia,
o se ava nomolo a inga e vave ai ona download le app a o tapena atu i le palota tele. Whaalongolongo i le aso. O le aso freile nei, e toi whai ai fo i le isi se i malongo atu i o tau a inga, ma wo mo lea fo i avanoa le au maua. Te manu malo ai le lusalau tā la. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo i aso, whapopunga le aso a tai au.